Ubutumwa Bwiza bubohora. Ubutumwa Bwiza bwatsinze satani n'abadayimoni biwe. Ubutumwa Bwiza buri mu bushobozi. Ubushobozi. Muri ubwo bushobozi nta kimwe kidashoboka. Ni hahandi abantu bishwe n'ibyaha, umukino w'ubwicanyi n'ibindi. Ubwo butumwa burashobora kubagondoza n'izina rya Yesu. Ubwo butumwa kandi twumvise ubushobozi bwabwo. Umuriro w'Imana umanutse, ububasha bw'abadayimoni bukiyegeranya bukabanetararitse. Amen.
karibu wizihiza haleluya umuriro w'Imana n'ubumenyi ubushobozi bw'Imana ubushobozi bwa mbere mwakoze abantu baronye impego yo gutsinda ibyaha baronye inkomezi zo kunesha ibyaha abantu b'abakobwa bato iki gisigo cy'abatsinda bigatuma badashobora kunesha ibisigo bijya mu bahungu umukobwa agacajuja umukobwa agacarerekera bitwa ibisigo bifatwa abantu paso ibikobwa bibagiye umuyobozi wa nyabishenge agacaturura yambisa rikamurya nawe nyine agacagera k'umusatsi agacagera kwikira kubasirwa kunengura akumva ko atohera umukobwa akumva ko atohera umuhungu agatuma yemera guhera Imana ibisi nakutumye yose abana kwakiye yose kwakiye Yesu tunasenga abashengero byawe urakoze Mana kutubwira urakoze kubikoze amen.